Namhlanje sisengavuka abantu abakethu sihlephule phinze ku-history of the church asesichubeke nayo umlando welibandla itolo ke sikhulume nge-inquisition la sithite khona kwayi-worse ude simo lesahlupha libandla njenge-inquisition lokwangikwenyanya kakhulu ngale inquisition ngilokwekuthi bebahlushwa ngemaKristu hayi ngemaheden emakholwa wayehlupha emakholwa kangangokuba kwasekwesabeka ubonakala kokuthi wena awuhambisani naleti funzo tapapa kepha ke namhlanje ngifuna nje ukuthinza abantu labathide babe mbalwa labaphambana netifundziso tapapa futhi bavela bativeta baqonza ngqo ngokusibona bayaphambana naleti fundo ngoba atisiko biblical becala ke lengingakhuluma ngaye ngiPeter Bryce lo Peter Bryce bantu abakethu wayetalwa eFrance abekhuta ke tono teba priest akhuta netono tekonakala kwelibandla tintwa letsite abetiphikisa kakhulu lapha ebandleni kwakukubhajatiswa kwebantwana egameni lika Jesu lokunye abekuphikisa kwakulimisa nalabo abo transubstantiation lokunye ke abekuphikisa kwakuthi why bafundisi bangashadi why monks angashadi wasiphinze walwa futhi necontact iphambano kwakumenyayisa kakhulu ke lento becontact iphambano netithombe letibatiwe egameni kaJesu ngikhumbula ukuthi ngalenye ilanga nje wathi buza tiphambano especially nathi iphambano letinemfanekiso waJesu wathi thatha tonke leto phambano leto watishisa egameni likaJesu bamkwatela kamatima bobishopi vele bamsongela kakhulu kwakhona umlandzeli wakhe ekwakuthiwa nguHenry yena ke wafunza iNew Testament waba nenhlanhla nje wadibana neBhayibheli wafunza iNew Testament waqala kushumayela kusibantu abaphenduke bantu baqala ke bamlandzela nabamlandzela balithola iqiniso baqala kubetselela ke bapriest sebabona lokho sibapriest bebedukisa bantu baba banengi labalandzela Henry baba bancane emathempelini emasontweni baba bancane labalandzela abapriest egameni likaJesu wase uyaboshwa ke Henry wajijelwa ejele wafa labanye ke lengingakhuluma ngako bantu abakethu ngema-Albigenses lama-Albigenses bantu base-Albi lapha eFrance labantu laba ke were very strong bantu abakethu they were against the Pope's teaching kangangokuthi bantu abakethu bebangesabi ngisho kufa basinanga bekubita ukuthi sife kulungile phela asife as long as sifelele iqiniso egameni likaJesu wabona ke papa usibanemandla kakhulu abantu basowuthumela lenye elija la bedwa ngaRaymond ukuthi alihambe liyoyilungisa lenzaba but ke lo Raymond wasinafika le ababuta athi uyayilungisa wakhaza sekuphenduka kwayena lo Raymond wabuyela emuva kupapa komthatha athi sonokulabantu mina angisitholi wasowuthumela ke labanye ke papa labafike ke bona bangadlali nje bafike bahlohla inhlavu bahlohla isikhali kwafa incumbi yama-Albigenses egameni likaJesu emva kwaloko papa wakhipha impi enkulu ya 300,000 webantu kuze abulale onke lama-Albigenses laphambana netifundo tabo egameni likaJesu wathi ababulawe bonke labasele babuya bafakwa ku-inquisition bahlukubedwa bagciladwa egameni likaJesu lokunye labakwenda ukuthi babase umlilo lomkhulu nabafika lapha eFrance e-Albi wabasa umlilo omkhulu wase uthi ke bonke abantu labasibona abahambisani nenkolo yapapa bathi ngenele nje kwabona lamlilweni bantu ke babhu bayawungena emlilweni bathi as long as sifele Kristu lo mnyeke lengingakhuluma ngiPeter Waldo waseFrance Peter Waldo lona ngilomunye lowafaka emandla wabhekana ngqo napapa egameni yena ke bekhathathwa tono letathi kubantu netono letathi kubapriest abe nenkinga yokuthi alifunza njani iBhayibheli ngoba lalingakabhalwa ngelulwimi lwakhe wasawuthola ke ama-interpreters abamabili ukuze akhone lokuminterpretela leli Bhayibheli lifakwe ku-language yakhe hayi ke abesangakuthola ke le maqiniso ahambe ke awapreache ke kubantu kwevani wena wathola ama-followers labaningi naye wathengisa konke lana kwayi-rich but wathengisa konke lana wasalaphuyile kangangoba ngisho balandzeli bakhe bebabitwa ukuthi ngilaba mphofu noma ke timbuya labalandzeli bakhe
bebawufunza ke umbhalo bashumayele ngawo bantu vele bebalambele ke iqiniso banenge nje bamlandzela because bantu bebalifuna leqiniso kwase ke lapha ko 1179 papa ke wasokhipha ke simemetelo lesimatima vele wathi ke sekuvaliwe ukuthi umuntu afunze iBhayibheli ngelwimi lwakubo kuvaliwe nje ungasaphindi watholakala naloko uyashiswa bantu ke baqhubeka ngenkani bathi uNkulunkulu umkhulu kunababa kwase lapha ku 1215 balandzeli baPeter base bayakhishwa ke ebandleni ba excommunicate wathi abaphume ke ansi kwakunenkolelo ukuthi ungazophume ebandleni laseRoma sowuphumile nasezulwini emva kwaloko abantu abakethu banza kakhulu ke labalandzeli because bese banganenza basebabonile sebafundisiwe lokho ukuthi kahle kahle lo papa uyabayenga so banza kubo France banza kubo Switzerland egameni lika Jesu kwagcina ke sekuphumeke umthetho lothini bantu nje abasube basalifunza ke kwanhlobo ke liBhayibheli ngelwimi lwakubo egameni lika Jesu ngoba kubonakala ukuthi bantu bayawathola emaqiniso egameni lika Jesu uyakhumbula sibo Martin Luther bebagqizelela lo salakhiwe limultiplywe kuze abantu balithole egameni asengitsinze indzaba ya John Wycliffe ngoba ngilomunye lowalwa kakhulu alwela inkolo angamesabi papa yena ke wase England watalela eEngland bantu abakethu wayenesifiso kakhulu sekufunza nje mbamba njengabo labo Martin Luther egameni lika Jesu wangena kuma colleges wafunza wazoba sifundiswa vele lesisetulo egameni lika Jesu wasuyaqala ke kushumayela keja ke abeshumayela ukuthi umuntu usinziswa ngemusa umuntu akasinziswa ngema indulgences akasinziswa ngemisebenzi nangemusa waNkulunkulu wase ke ulwa nemkhuba ke wema monks ukuthi ema monks ahambe lathi italadini acela abantu ukudla acela abantu imali bathi bakhonta ngaleyo ndlela wathi abaguli labantu laba abaguli indzawo abaphume bo bahambe bayawusebenza egameni lika Jesu lokunye ke la kwenda papa ukuthi abe sathi misele kuthelisa iEngland party ke lo Wycliffe wathi ngeke lokho kwendeka wamphendula papa wathi umthetho wa papa unamsebenzi as long as uphambene neliBhayibheli ngakho ke ngeke sicele siyothela kupapa kulenye live wasilapha bo 1375 wasuyabona ukuthi wonke lo monakalo lo usuka ngaye lo papa shothi nje tonke letinkinga temtifundziso letimbi leti nguye kahle kahle lo papa wavele wambita ukuthi papa ungumphiki Kristu ngiko kunemsindvo kanjena emhlabeni egameni lika Jesu hayi base bamhlasela ke babo papa ke bafuna kumbulala wakhanzala ke ukuthi uyasinza because lapha kwase kunendlela yelo ke ukuthi labo papa bese babanga sebayi 3 so sebaba abakhona ukufocus ke la kuWycliffe sebalwa bona bodwana wagcine ke asinzeke kanjalo ke egameni lika Jesu but ke Wycliffe lengikuthanza ngaye ukuthi ngekufunza kwakhe wakhona ke kuhumusha iBhayibheli alifake elwimini lwesingisi ake ngigcine ke mhlambe noma ngithinze nje seJohn Oldcastle lo ngilomunye lowavumbuka naye waqonzana napapa egameni lika Jesu nomunye ke bebamnqumele ke na ke vele masinyane ukuthi akashiswe but ke wathi nakakhuluma before ashiswe nje wathi papa ude emandla ekufundzisa lokuphambene neliBhayibheli wakhuluma kwevakala lo egameni lika Jesu wathi noma ningawulahla umtimba wami noma ningawushisa umtimba wami but ngeke niwuthinze umphefumulo wami bamsonzeta ke lathi awushiswa khona wavele waguqa phasi wathandazela ukuthi Nkosi uNkulunkulu wami bathethelele laba ngishisako egameni lika Jesu bamnika ke lithuba semambophela phe esigodweni ukuthi angaphindze aphendvuke but la kwenda phe esigodweni washumayela balandzeli bakhe wathi abalilandzele liBhayibheli legcina laphuma lapha nakasha lapha emlilweni basibevakala nje akhuluma emagama lathi akabongwe uNkulunkulu akabongwe uNkulunkulu wasinakafa kwavuka lenkulu imvuselelo eveni laseGermany egameni lika Jesu ndawugcina ke ngaHus bantu abakethu naye Hus John Hus awaseGermany ngikhuluma kahle ngoba labanye bayamathi John Hus lona ke bantu abakethu abeke wafunza incwadi yaWycliffe
watifunza waphinde futhi walifunza leli Bhayibheli egameni lika Jesu. Yena-ke bekakhuthatiwe ngibo papa lokuthi akayilahle inkolo yakhe egameni lika Jesu. Wathi-ke na-ke John Huss, ngithe mina inkinga yepapa yekuyilahla lenkolo lengiyithethe kuphela wena na utawungikhombisa eBhayibhelini la ukuthi khona ngiphambene khona nelibhayibheli. Na ungabe uyangikhona ukungikhombisa ngingayilahla. Bendanjani-ke base bamkhungela ke esigodweni, bamkhungela ukuthi ashiswe ngoba angafuni kuthatha tifundiso tapapa. Wase ukhuluma ke lamagama lathi ke lokhu ngila sigodweni ngilungela kufa ngidogcizelela sifungo sami kubantu ukuthi abaphume kuSathane. Wasothi ke ngiyavuma mine kugcizela letifundiso lebesolo ngitethula ngengadi yami. Wasinasuka lapho umuntu omdzala John Huss wahlabela iculo lekubonga uNkulunkulu, wacula wase uyashona. Busisekani bantu abakethu ku history of the church. Baye kumnanzi bantu abakethu, in Jesus name.